Tim Karbi Anglong pen ason-ason kaching turamu kangpu. Haurak hadalong kulat kakuruk. Sami Nirmala Tiron Pike Chengsi anong e Chepalong Dunsi ingdeng primis Karbi Anglong Chepaman. Kardom Pini prime time aberta kithanabang nili sami velenrong parpi nonar jekta bertang tanpen pinia da porphai krisi malom tim Karbi Anglong abitung CEM tuliram ronghang ke Japonsi longri arlu ason-ason kaching thuramu kangpua saideng pon Bangso kangpu ponalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM ronghang ke Japonalong MP Horen Singh Be Deputy Speaker Rites Inghi EM MAC atum pen nona kimi kikimpon Council Work Department pen kinangsot ahem Ministry of Donor Asai Kampen Non-Lapsable Central Pool of Resources Mate NRCPR Scheme pen Crore Isira Laktrokner Kep Raket Thomra Suri Inkoraner Kep Atangka Panongsi Council Work Building Administration Block Building Hemthepo CEM pen Ingpupon Yote Donor Ministry আমি অনুমোদন পাইছো টোটাল আছে 1 crore 83 lakhs point 28 এইটো আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং লগতে আমাৰ ওয়ার্কশপ আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ আন্ডাৰৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং আজি তাৰিখলৈকে নাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আমি ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ জৰিয়তে NRCPR জৰিয়তে আমি 1 crore 83 lakhs 28,000 অনুমোদন পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি ওয়ার্কশপটো আমি লামডিং ৰোড লৈ যাম আমি এইখিনি নতুন সিটি বনাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ নতুন টাউন বনাব গৈ আছোঁ গতিকে আজি ট্ৰান্সপোৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰতিনিধি ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং আৰু ওয়ার্কশপটো আজি Bangsopi nilip arat atum dipua rong supi kedam kewang penangan kasiksak duko kajok nilip yut abitung pen pinpur alu along jongdun atengsi dipu pen nilip dipu pen dwar amla arat atum kedam kewang kejoy keji apan CEM kachicak ateng pen humni abas ingpupipon loge Karbi ছাত্ৰ সন্থা ৰিলিফ কনষ্টিটুৱেঞ্চি লগতে স্থানীয় MEC প্ৰদীপ ৰংপি ডাঙৰীয়া যে ৰিলিফ সমষ্টিত মানুহক অহা যোৱা বহুত অসুবিধা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মানে গাড়ী এটা বাছ এটা বিচাৰিছে ৰাইজৰ অসুবিধাবিলাকক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা তাৰ ৰিলিফ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ কাৰণে বাছ এখন নতুন বাছ আমি আজি উপহাৰ দিয়া হৈছে উদ্বোধন কৰা হৈ গ'ল আৰু লগতে প্ৰভাত চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া দৰমলা সমষ্টিৰ ৰাইজক যিটো তেওঁলোকৰ আপত্তি কৰাৰ কাৰণে গুৱাহাটী যোৱা আৰু লগতে জাগিৰোডলৈ যোৱা নিলি যোৱা সেইবিলাক ৰাইজে অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে সেই পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দৰমলা আৰু নিলিপ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ ভোটাৰ কাৰণে আমি বাছ ঠিক কৰাইছোঁ আগত Ladet pen monangki leji achiklotame humnia bas Karbi Anglong Autonomous Council pen namponsi umrong so pen kachilengji aphan avarsai pipon thupo puta MP Horen Singh Be pen pachini pon আৰু আমি বাছ দুটামান আৰু কিনিম অহা মাহত আৰু সেইটো উমৰাংচলৈ আমি পঠাম MP ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে উমৰাংচল ৰাইজক সুবিধা দিবৰ কাৰণে এটা বাছ লাগে দিছে সেইটো আমি সেই অহা মাহত সেইটো দিব Dipu pen camera person Rosan Hanse pen Digonto Teron Karbi Anglong Live Pini Hauraghat rong supiang kangarlo kedoan akulat lapen hotel along kechua sonamung mesenangji pura okpranapan kahenu ahormu hehui kenep asai kedeng Kecho kijun ahormu interior pensi jornangji pu akimang pen kedam tang arni Hauraghat ahitialong katarlip asai dengde ta phi puthot pini le thota Hauraghat Municipal Board pen police atum chelangsi ongdungsa kijuna hotel him kejor akulat menthu kejor akulat Thesire Thekumbong kejor akulat lapen gelamal akulat malam kakuruk asai kedeng thu Kakuruk asai kedeng hut kulat ahem pu atum munit atum aphan a okapran kapahenu idak ason abidi langnu ke klem aputakta hongan nang klanglo lapen kaprek akulat along araki hormu pen plastik heihui neporno Dipu pen Sarjip Kathar Karbi Anglong Live
Bharatiya Janata Party asong atu mithang asong ajakong kapangtang ponjia phanpura arpu kimi ke pekpon asai padosi pini BJP claimsip abang phua tumapan active membership card keron asai pado Dong mukak BJP asai hemalong kapadupon amayalong aluhi sarpo amanpen Karbianglong Autonomous Council EM Lunsing Tiron Chetongdun Lapen Manpeng aluhi amanpen Mohamaya VDC Chairman Orson Rongpi DMB Chairman Biren Singh Tiron Pen Chenglok Ongdung BJP Klembang Pi Lapen Kitheke Dingetum Chetongdun si active membership card Kiron amayalong RDP dun Bangso mayalong non kebangji blok mandal amay pukimi kang waiponji ahut song apan RD kedo mate mesen kejalin ponthek abang puapan ing waiponsi BJP asong ansuse kapang tangpon hekji apan chethanpon lapen sorkar pen nangkile rong rup arlo kachingthur asai doan arong tin paliponsi sai doan mesen pen ke klempon pamit hekji apan chethan chimum pontu পাৰ অনুৰোধ কৰিম যাতে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট খিনি দুইটা ব্লক আছে এটা হাওৰাঘাট এটা আমাৰ জামেলা আছে এই ব্লকটো যাতে আমাৰ সমষ্টিত কিমান লোকেল আপোনালোকে যাতে আপোনালোকৰ কমিটি প্লাছ আমাৰ ক্লাষ্টাৰ লগত লোকেল কমিটিৰ লগত আলোচনা মৰ্মে স্কিমবিলাক যাতে অফিচত সামিল কৰে এইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ চবটো একেবাৰে নহ'ব পাৰে কিন্তু চেষ্টা কৰিব লাগে প্ৰত্যেক সমষ্টিত যাতে এটা এটা স্কিম tapi lahir apa kata langsung kami ni. Dalam bang. News Desk report Karbi Anglong Live. Kajer Ronghangpi Memorial Talent Hunt Society ahin pen Cepatir pi ponsi dipu abortam kam craft center along ingdeng pli Miss Karbi Anglong ke cepate padupon. Dipu abortam kam craft center along kedamtang phaikuni ni phaike thomaning ve ingdeng pli Miss Karbi Anglong ke cepate padu bangsu ke cepate along kadu kave bang ingkorahini atumsi cepate ponlo ka cepate ahut kelangchari dunji aphan chief judge Marchi Sangma pen ingwaidun Miss Karbi Anglong ke cepate along aluhi sarpi aman pen ka chetongdun Karbi Anglong Autonomous Council EM ka cherong pipi lapen nominated MEC Sima Ronghang pi atum pensi ka cepate ingpupon Kacepate kelangchari dun ateng pen sami Nirmola Tiron piapan ingdeng pli Miss Karbi Anglong paman ponlo hinianong e sami Archana Hansepi ke thomanong e Anika Tiron pi atum pensi chepalong dun halapu best costume apan Kajerbon Ronghang pi best ramwalk sami Nirmala Tiron pi lapen best photogenic Anika Tiron pi atum chepalong dun si Katharson ingti Lawrence Ronghang lapen Marlop timung atum pen nong e pajerdun Halapu ke chengsi anong iapan Karbi Anglong Autonomous Councils EM Tuliram Ronghang asarpi Karditang basapi Tiron pi amen pen nong e pipa jirdun pusi Kajer Ronghang pi Memorial Talent Hunt Society Meipu Gotom Terang pen pachini Camera person Rosan Hanse pen Digonto Tiron Karbi Anglong Live Bokajan Police Station angkang pinyanar lopor phai isi apor malam ihum Dimapur pen diupani anat kedambom sang tikiroy atrak edon ahem patong damrai kapatong rai ahem phuatum kupai kimi hemalong muni dosita arluansi kedoajok inut natta thang thilang lapen driver handyman atum asoi kimi chuensi kajuilo Birta kilong dona tengke hem kapatong rai atrak diupani pen Dimapur an sang tikiroy pon LP truck NL08A3155 ke chat pega jok men khang oni de daman bani pathar ahichi adi edon ahem patong damrai hadak adungarai kedo keton kilang Bokajan police atum thekdun long si adim palidun si langdun lola pen truck aphan abangke Bokajan police station along pondetlo Bokajan pen anon terang Karbi Anglong Live Pini prime time aberta abangke lapan sikang ton iglong dumi thakmi kardom